ni kabakeng sulukas pasal 24 ayat kahumotongannya sarang ka puro duane bawarone kereni bawangun umawu Yesus sualon bisa maruka-ruka de mga wawine ini nakoa sarang kuburo bawa mga rampa ku seng nisa diang isire nika bakeng ni sire watu lahaping kuburo seng limunggi mase isire nahunsu surarungu kuburo ene kai isire tawe nakaaba badangu mau Yesus ene kapah hundarisi sene isire ringangu nempek bingo mangena hare ene sengkaran diu pia duang katau ringangu pakaiannya kukuhunabe dudarisi beduhi sire isire neng kataku kahengang ku netumpekuho sarang entana apidu ira dua ini no beras sisire unu kamene no dadea tau mata wiyahe sutaloarang tau mata nate isie tawe die sini isie sing bangung tahandunge apangku sing niwerane si kamene su tempong isie wedang su Galilea wahusu tau matae harus isarakang surimang tau warak dosa mase ikurui bingangu kelu elone isie sarung bangung tangu mga wawine ini nakatahendungke apan diwerang mau Yesus saraeng nengkawari beu kubur isire nempek bekeng kebi apang nariadi ene sisire murite mapurosa ringango apan tumatorene lai warine mga wawine ku nempek bekeng kebi ene sumanga muriti Yesus utekai Maria Magdalena Yohana ringango Maria ininang Yakobus dingang kewe lain mga wawine warine ku naung dingang kewen sire kuteu naung mga rarohang ene mak nyiraring umanga wawine ene ketaeng bebekeng apang tak gunane isire tawe mempangimangu wekeng mga wawine ene arawe i Petrus ne bangung dingang timarang sarang kubur apidu kak kakowo isie kak daringene sarang darungne ku kinasilone ketaeng heka sasapu sene i Petrus mengkatewe naherang ku napure dingangu naunge mak daringung kebi apang seng nariadi amin terima kasih.